abusuafo ene adofonom akwabasonko enkoma wa wo hweme sabre ewo eye Afric Media eso na abusuafo sede amonim no ensem a edi atrentwie na yede eba ebebesomo yesi ehu enkonya epensem ne nyina ne pomasibe esanse sede wa wini no ba bi ade da no sa wanfa anto a efri eto na enu ntine hu behia sensem ne nyina no yede baba bego eye apono eso ne atwe no sere ene abasa na ya peni nyina ne pomasibe se ne yese na efata na de entwa yie de ehu ne se enkoyie nchiremu a mpanifo na se ye ganafo party no womo nso atimi atem na adwenkyere bi nso so obi nso so ewo ede fa ensem no ho no wono nso so enam so atimi ede aba betu eye edwa na abusuafo ye bo ede ewra yensem no emu edia ene de nti ane yesi enkonwa enyina eyesem mobeka ya wudi wani ekokopiemu ewo ye kasoa ye gomu abudumbura mazeze die wonoma ye butu ni nyina ene se ye Liberia camp said nim no wonkrofo a womo ewo hodom no ye demolish womo eda ye pam womo ede efri wono na mbeka ya emre bi ya hemfo a womo ewo budumbura monom no eba bonten ede nsem bi bebetu dwa de chairman panyin se wonhwem na wonye bibi emfa ho ema omo sanse ekwan a ewudisem ekoso ewo sampatam wonom ne enwoma ense emfatam wo bewu no chese ye obi kokobokro no wa ha obi kokodi ewu wa ha no ma ye hwehwe nipa no ne ye penachi na ye beduedum na chese Liberia camponom ene ye beba beso nipa ni emu anase ye beba bechi eye nipa na enu ti no ema wo mo enya eye dimboni bi wo kwan bi eso wo mo dwen ho a wo mo ente eye asem enu nti se wo mo pe wo ma sundue wo mo pe eye nyoma se enyoma bedadin ede ama mo enu nti no mampanyi enhwem na wonfa enyoma engu eye akwamu na wontimi enyi wo mo enfa enfri wonom na eno na wo de sa ensem betu dwa no ye deadline a wo de emma mpanifo se mpanifo anhwe na wo mo anka bibi amfa ho dia wo mo ade imra no be hye mo nsa no mo atu wo ma na mo no wo mo ma timemofo na wo mo wo honom no a deadline say on the 30th of September there wo mo ebeyi wo mo ade efo na no na busua ene dayi amena woka say 30th yi esi ene ya wadai na eno na chese ama ompotam wofo ene ebinum adwane de akwakoto aposifo ka che omo say ano wo mu ni baabi akọ enti aban hwe na wonye bibi emfa ho ema wo mo over 141 acres no chese wo mo ebepam wo mo nyina ede afiri so demolish eye edan ne nyoma eye ewoso enyana no nyakoye arokosem ede amom na dodo na hu ni se ekwan a empanifo entu anamo ede afo hu no entwa eye na busuafo enya no nso enko mo beka ya nanse yi entem adoptafo ho ensem ababonte ne chese enwoma wo mo eye ubehu ne obi aba say an me call hospital say ni after say ye hwe me yare awie ye me call fie krampo na me sade yare foforo na eko obi be kwakwa ye operation obi kwakwa ye surgery ni de keka ho ne agija enwoma ede ato eye wo mo eyem na ebinam so ama wo mo ahwere wo mo kra enkwa ibu wo ho ma ye mo eye wrong medication ni de keka eye ewo na ni nyina nkonkon bra memesi se ebra ye papa ya ampedu ewu ye na so woda ni benkum esom no na che se nenti ya na se nsem ana circulate enyina edi free ye mame akosu ajapoma ewo eba no na che se dodo na kirem am na ya mame ka ne se bra won kokopie mu ewa Achimota hospital no ya doctor na ewo se won hwe ye papa no nurse ni bebe ka kire wo mo se wada eno na nam so ma wo mo transfer no edi ni kokopie mu ewo eye lego na yare sabia enam so ma papa yi woto na nanom ewo eye ensiedo eti ye hwe se sanioma we nyina ne de ekoso ewo mayi emu ne anamuntu ampanifo etu ede afa eye ensem a ekoso no no ni nyina ene se na busuafo eno nti na ene de yi chese yankasa ye papa ewo hanom a ye nenom ebebo ede ewra eye ensem no emu na me kanesa na enye obi ase odifo ba ko prophet Bernard Esiam enene yene no etwetwe enkomo na asafo wodan no ye Holy Ghost and Fire Prayer Ministry na ebusuafo monka mwe na yema ye papa akwaba sonko embra ye dwumadie yi so eja mo akwaba Jesus iska bibia bokode ya mi adum ye hu odimpa
yo yeda Kristo ase na we de yetwa yensen so anase ye de yenkomodidie no ehhehwe eye eso no ye Liberia camp Budumbura nsem ababeto abonte a wo mo epese wo mo endimoleshe wo mo edan anase ye tu wo mo ede afri wono no den abetimi aka ede afa ho sika me da wano ase mamenchia Africa Media former chief for chichi ni benche me de omo ye ho no de eye perfect. Perfect. Yeah. Didn't know who say perfect. Sika didn't you say perfect? And it's a say, it has breed so many bad characters. Breed so many stubborns. Okay. Kwamukafone and Robertsne. Sa twetwetire fuwe wo mo mutiri mo den cafe fuwe ene sa nyoma bone no wo ma breed them for so many years. And you say abai no etunin sesi ma we kwad ya late. O ma ye late. Oh yeah. They also come here no be mra MPP ba so. Okay. Because so ma breed enuma bebre e de suban bone ne sabra bone majorities of notorious armed robbers na one mo. Kaso for will testify bebre na oh yenko wiade yenko yesi gang yin na ho no mo enti beka sa band ne sa kan sa se no eso mo nko a baabi a mo firi ba yemfo mo nko we sikati ase baabi e ko ekura mo firi su ba ga na ye gi wo nkoto sa e ho no yemfo mo nsa nko o mama o mani mo yesi okay anwo bes bibrebe ko so ne sa ni pekum no enye Ghanaian majority nye Ghanaians no majority ye foreigners o ma ba Ghana o ma ba benya nkonya atena so anya dan papa dem sikati ase e na ma wo mu nyina ekoso den ko ma atimu de nka ye pa asundwe ye pepere ye enti se nyuma wo nyina ekoso a that means o ma ye ni future o ma ni future oh yeah unse onipa ba ko e no sore ema o ma ni timi bo okay sansu nipa ba ko ni timi sore ema o ma ni timi ye ejisi ya chichire a town bi ti se sa town no na ube sisi ade do be ka wo kro nsu bia wo ta town bia e ya de bone okay obe ya okoyi ne ho e ko gina stage so a electric shock ni e ye wa jikati ase just enuma boni nyina majority na e wa ne free ba okay ejise abai mu mpanimfo do mo nsa aka corona na se ba bi o mo te no e grade ho e de ba ye a development a enipa na nka se to mo fom ko ba bi o mu free ba ye na odi for yen shadio unhu ne se nka e wo se ye mpanimfo no mum ene ye Liberia camp fo no wo mo so mpanimfo enya adwenkrom no mo arrange emfa emo ansa na chese nka ye be pam ma ya pam because they came as refugees. It is one nipa na bana say mo pese wo mo enko because so mo hu ni se bonefo sem e na edos one se ni omo mpanifo ho na nka mo no wo matena se no makasa se oh okay ya tena se ye hu se ni na ekoso mo nkrofo ya je wo mo ne wo mo etena ye no ni o ma bi enko ye emfa ema ye kro no ye nya dimboni nti ni se ne de ene mo mra na mo memefa eye mo nkrofo ba se ye pam wo mo se ya ne ya set date enu nti no mo nko ye be demolish ho no hu ni se ntwaye sika me de meka say e perfect wo na be hu se ntwa hu se enso ta ponkyere ni ahoje wo okay me ye sure se mpanimfo tia o mo na so wo de we se mo ye refugees nya gima ba be se baby na adeboni biara that refugee camp ni free ba there dey particular dey nti amoye wo nti a e ma mo de ye bomu dimbone sa sika ti ase onsa aboa ne de aboa no ye fidie chi aboa no ani sunko eja no nso ani sunko ejisia ye hu mobo amamu ba bia atena na adeboni bia be ba o man su bia na be Africa so ba bia majority na afiri ho a then ya njema ntena wa eye wo mo betena wo so ma kire ka so afo ni ma boni bebre boys ni sa cafe fo ne sa nipa kunu moja hwegu bebre na omo na ba ba kire oh yeah what you so many years ago Ghanaians as a whole nankasa ni enti ade bone nkasa ne okay ya koji amanfrafo bia ba nu moja kire boys cafe kire si ye strip ye ho
e chere say ye fire ye kwaso wie nipa e kwan fa so botuo na sefo da bi na odi for unhu say they are not to be blamed for a year crimes are elcos. They are supposed to be blamed. I didn't think they was blame mom because say they are one ma ye na bone the elcos wo one ni one na still a would na ye the elcos I didn't know one ye blame me a year one say security system no mo was ye blame. The security system they na send the omo ye adwuma but o te ka so a make us some friends bebre empo asofo bi wa mekoya asoremo mo ka so CP e de kobudimura mo na ensam afiri ho ban enye kura otewa wonya so said the kasi kwa bai na boys won enye some ye refugees na ya oman no kura mu mo sika agema ba betere mamu a you must show a good character, a good behavior. Wow, some would be comport mo kwa na mpanifo no kwa timi boa mo etimi di mo sise nhye members ya gimo as refugees aba be show mani etisa suban wei ene ne boni wei nka wo sa mo mpotemu a anase ba bia mo motewa. Would you think say the Ghana authorities anase mpanifo a ede mo ba no mbenya abotoyem dabi wow ya ye nhwe ha ya hwe mo for so many years, so it's time was mpanifo no sorry a perfect time. Na odi for yen shadio say me meti hanum so obi be ba hanum na so obi betimi ababa be dinsem hunu e wa hanum na so obi betimi ababa ye biba ejina de me a me meti hana na sa ha ye me de de me ye ntu hunu say yen Ghana for na ye den de ye no e na ama wo mu so asua evia for all you know no wo mo kwampo no sa adwen no ebi eni wo mu tima na Ghana for na ye kwampo ne ye di bone ne de hye eye wo mu sika be da wadwase unse Ghana sisi a Ghana no o minus sesa. Okay. Oh, ena sika omanu nso asesa nso no ekwa akoye bibie ho ho ena de boni bia no a Ghana ne free enipakum Ghana ne free fraud boys Ghana ne free juju manfo yo moti TV so radio so Ghana ne wo enti ye enye se ye ne ye tisa o 20 years ago na Ghana tisa wodi yem fansa refugees o mo ba Ghana no how many years ni ye do mo kwose sa ka so achichi how many years imponi so mo nso mo hunu se ya mfa ye ho adwani anye bibia se ye ho awani patwa cha se ntino meka se do no wo mo ka adwam de but authorities na conform by na wo so mo hunu se anso be demolish sa ekuro na sa sa town e wo so mo timi ebo mo nyina no sa do mo ko ba bi o mo firi bae na kwa se mo clear hono wo mu disperse no ehfa no mo nkotena fa baby no all those wo mu demolition na no fa baby nso na wo se wo mo restructure ehunu se ye di amomo a ye de mu ko baby ana ye de mu ko mu kuro sa but on just ensuring konko grade sa ground na nkoko ye nyuma bi na emfa nkire se bi a ya pam ma french no mo nko baby am fure na okọ no niska wona mo ba ko form fure ba enti wo fa ni furo ba ya sanfa ne ko kuntuwa ya ni nchira na eko enti sa ade no mpa bi mu afa ne ko ba bi akofa no e se enotina na mebusa se wunhu ni se e wo se nka wo mo ne wo mo mpa ni fo ne kasa because wo na wo nkasa ye mo ma wo se bia wo mo ne wo makasa se wonu wo bi kasa se ope eya ne de hye back nkwande obeba ba befa onhwe se obeye na yakayaka die se ya na se obema na ni etutu aka eya ne se na je se wunhu ni se ye mampanya na se anamuntu wo mo eto no emfa emra kwanso sika fa emra kwanso wati ase ansa na obi ntone na akokọ be de kwa wati ase kwa ya ajun hwe frɛ no kwayewa enti so oba oman ni ma betene for so many years ebi kwa ne Ghanaian si bebrawo but what you say enti no mo show some attitude and characters abrabo boni ni suban boni ni ye boni bi won abrabo tan rascal life bi won sometimes won to say about how you portray yourself no kwan e kire su ni ban ya wutim enti mpani for authorities in your money to form and enye som do mkogu wo keke osika wo mo won kofo bi a monitor from time to time ehwe wo mo said ye nyoma ko sa town ni mun said ye won enti wo mo sa nyoma de nkon ya dan ye be mo won ultimate just standing up say me ko grade o anasa me ko pamo ye mo first one second third
ansa no authorities be tu anomo a wo motu enti enye se mpanimfo no fiti anomo ko grade o da bi ye be ma wo na e betia na so mo ya de boni bi se enye empo ne bia asase mpo amote so bia ba ba gidi empo ntunduma enti mo mfiri ho ana ansa no mo obehu se wo mo refugees nche bia wo mfiri ho no na wo se mpanimfo no kwa pe ba bi se de mdi kan kan ya no enti se mo mpo mo so metina o man no kura bi mu a ba bia mo ko fo mo mfra mpanimfo no ana se mo san fa car se plane na mo do ma ko ba bia mo mfiri ba na mo return with asundue because yen ko fa mo mfiri fo krofufo so embo manga mfo esuni ban boni bi e me so man ma o dey say that ene ka so maburu ni mranten akọ wayward okay and say e wo mo ana ma ne ko so na odi for dey ntia na ye 15 years ka so dey ntisa eno ma basabasa we eno bo ka so nya de boni bi Africa so a ba some years ago na ka so ntisa e peaceful town what you say ai empanimfo chechele ye bi a ebe frame a ye nu moja ye kum nipa ye fraud ye transact. Wow, majority of the fraudsters na kaswa. From Shodun ma betena kaswa, from Winneba, from Takwan ma betena kaswa because she see a kaswa to say Accra. Oh, kaswa to say La Paz. Okay. What you say a jidin economy bie and atra kwachire. And to say out towns when you be from ma ba be wuram. As you ma boni bian the center of and the bonnet. And I'm penning for to take us on. They don't want it as it is. Some years ago, we because of Coca-Cola, I don't want to go there. Okay. But and then what baby? Sikati say, "Engine amma konya for all kinds of business." A chronicle trainer and a bonnet doors. Oh, a chronicle trainer and my bonnet na ebem. Engine obi kwa to kwa kwase e kaso asese me nkopa kaso amtena. Obi ti akra kwase me ko kaso a. Engine a concrete and my bonny new and the bonny baby. I was out town him. No, a baby breedy any pa bonny baby. Oh, and a casson penny for so much to the castle or hidden or no. What's an asya? What you say? And I would do Muram say I can once a week. Among in this hour vicinity and penny for baby. I knew be. What you say? Oh, my would say, you baby, no, there come authorities. And some authorities grab a bum. Okay. But what I say, and authorities then Kasa will survey people, they survey the grounds. Okay. And some of our year operation. I won't say where ye says, yeah, call your trust on some baby, bocono. Says, yeah, do not pigeon muso. Na odi for dentia ye dodo na e ka say yentimi emfa sobo no embo wo mo say wo mo any the cause of crimes ni nyina wo mo ehu ni say security system na nya adwuma no say de na won ka say yenu na me o keka ko no ma na me fo sanka bia bebo e de ra won so wo ambo ra won tine na me di bebusa say ye won krofo wo mo survey wo mo hu ni say okay say ni enti say true mo ye surveying na say mo survey wo no mo amodi wo mo nte hwe mo nyoma no wo betimi apek point say okay we enkrofo we mu na di bone ba wo de wo mu nyina akokofra because enye wo mu ti wo no nyina na di bone but say see ye kokan ye aka wo mu enyina nti wo hu ni say ye security system no bra no wo mu ehu no say enkrofo we mu ye adenti na wo man che sa enkrofo no emum na ne wo man deport wo man fo man ko wo mu ekrom azisi wo mu eka edi afra wo mu maka no enyina no ne asem achese dodo na di janso ehu ni say ye security system na enya adwuma on se sika enkate ba ko a enyen ene se enkate kwan on se meti we meti nya nipadua ni nyina anye okay entie bia etire na nkasa edi manimu edi mu ba na enya nipadua ni nyina anye because etire ne so adwene no esu nyansa ni nyina nti se etire ni nya then na the whole body ni nyina na enye because etire ne bia na translate edi ama body no na body ni a react adwene ni nya what you say just say anamo betu nyina ye bone nko sikwati ase nti eye anuma bebre na edi ba nti empanimfo no de do no wo ma ye memenim sa kesu kakra nti na me kasa no wo ma ye investigation bebre to mu ni se wo mu nyina akomo ma na beboa sa it is time sikwati ase it is time mu nyina akomo mu na oman no boadwo na ye nya sumdwe de akekere ye man okay okay. Now, odi for yen share say ye e wonumi wo ma wo moti wonumi ebi no ma bi enuma. Oh yeah.
ebinom eye ebo wom homodi wo biba enti se aye pam wom no wom nyuma no so wom nya ne den you sell it out na say ne ya na wo dey pam me enti ebre ben na me fan sell it and un say like ebe cause a lot of na e kire say oman Ghana a peaceful country enti e ma me fa refugee every baby ma number dan abrabo boni ni suban boni ene ni ye boni we di emfa nkire ye timamufo chese yanka se timamufo man Ghana ye ni peace ye ni asumdue ena ye twa we bati ochina ye di we ba ya pon we ba akosa ochina ya bu we ba kom ochina chese anuma basa ene kuma ni ye kum ye enti ye ampanifo so atena se hu se e bia se ye pon mu nyina kam nyina boade ye sepo mu anase ye disperse mu ebeboa na wo mu endwuma ne de wo mu nya no wo memu na mo nso mo san fan ka ho oh nana enye se ye mfan ka ho unse enipa de enipa ti mu usum okay enti ya be from as refugee no ba bia se mo mpanifo ne nye anase bibi koso nya e wo se mu na mo kaseti aso ti a ema authorities ni kwa asote se ne ekoso ba bia ye ba be demolition no enti ye de ye nka ho ba bia asomesi no benten whereby you know say answer the be koso kwa omo ye sa kwa adwane na omo ye innocent no ba be kan okay but what you say boni be kuma bonefo enti sa mo nkofo ne ye ne ma huna ma be ka amfiso mo out ye de mo ko boa no ne amfiso mo out there be na enti hu ne say ko aye pam wo mo ana say ye demolish ho no eno na be ma boni a ekoso wo mamu na to atimi atwa na oh ma boni no su ntwa but ye benya asundwie e wo kasoa e benya asundwie wo kasoa oh ye bie mo bie line suma kasoa fo be frɛ no ho ama kasoa je dimboni because of ye ko boa mo ho nti okay first then tisa ye do mo buy first 2 years then tisa but a breed so many bad characters a breed so many bad behaviors and ye should be and conformity me pay for to say yes we dey ye hwe oyi obenchen fan jeje but we dey what you say ye di nanim kwa di ajeje no but eni kwa say nke eba ne sa but aba ne sa na odifo wo hwa ade se de ye toto enioma yi odo se mpanifo e de nioma guakwa nanso hu ne se efa binom ebetimi aha eye ganafo e wo kwan bi eso ene sen de ntia mi ka eye se ebetimi aha ganafo ene se dodo na susu se ebetimi abringe eye trade war asim se ye nkrofo ye wo madwen se wo mo ekọ ye Liberia ne de keka ho dwuma bi di transaction ne nioma bi a je se ebetimi de ntokwa pa na aba because ya hwe enioma bi a akoso ye kai Ghana must go said ye eba ye no nkra ye nya asa bag ya ye use enti ye susu ye dan se suban ne bi adidi a kire eye afoforo no wo ne se ebema ye nkita wudie with eye other countries ne ebiem susu no other business partners no ebema wantwi bi etimi abamu sika it is true we betima ba okay but say me do ye business na nkire say mo nkofo mo anka dwam na me beboa mo a na mo ba be bridi enuma boni bi e wo me man sika ati ase enti no a good time bi wo say Ghana no ye mpanifo no dwin kwa akire ansa mo me bibi kwa mo ntuma parliament anasa parliament kwa mo ntuma mamu no because mo dey mo to parliament o baby amode nipa de ba begu no anima body because I want affect mo da mo V8 mo che mo first class man shimu mo sa no body we bi ya ne etu ben wo mo any experience sa no body we enti si ekum obi a enya mo ne ekum because you are not close to them eye na nka mo kogu na ministers ni atwa mo nyina mo hia they will know how to comport themselves anase asojafo atwa mo hia ye monitor mo day in day out they will know how to comport themselves. So what you say? Aye. Na nimtini bebe se me hu no say ye kwan a ye fo so ye pam wo mo no ye nkrofo wo mo nso so eman so no hu ni se wo betimi apam wo because ye hwe ba no wo mo fishing yi ne de keka ho Ghana fo dodo na ye adwuma e wo no mo a wo mo adominate ye hwe Ghana fo wo ye other countries a do so chain wo mo e wo ye man yi emu enti how ye treat e binom no hu se betimi affect ye Ghana fo more outside am no ntino wo so adwuma bia na wo mo bibi betimi ahwe mama ya sabo sika it is true but on say
say ye jew ye nya sympathy bi amount na waba betina ye man mu a this is not the best behavior e was say put up to ka so budumura me nim nyoma akoso ho what you say resika uti ben ka so a ka ye kan say no obukra anwoso what you say enti empanimfo ahwe e na authorities ahwe police were wo no mahwe what you say enti no a very good example ye a peaceful country Ghana asundwe man but enipa boni bi etim e na ma ye gidim boni bi baby but Ghana as a whole na a peaceful country enti no ma metina o man mu because of yan kontokwa ye nya basabasa ni ye pa asundwe enti wa ba betina na odi asundwe na ye pen ba be chase di boni dia then you must go where you are coming from. Zikati ase. You say ye dey crop for the entimi affect wo mo be. Oh David. Woman show bad behavior. E wo so mo ba. E wo so mo ba. Because won't be continue be man show. Enko sakasaka. Enko show bad behavior. No. They will not accept that from you. And I said they will not tolerate that thing from you. Okay. I was here bring you back to where you are coming from. Just a country be anywhere accept this. But odi for yen hwe say yeah true UN emra na nanso na montokwa esi wo honum ti na ma mo bebe pie mu e wo ahase na say no mo pese mo fa wo mo enkwa na adi nti na mo ne UN mpanifo ne wo mo mekeka won entina ase e na ebiem kwan no dodo na hu ne say mampanyi bo a wo mo hye ya na say aban no bo a wo mo hye wo mo say wo mo ba wo mo be hye wo mo ne won kwani ba no bo hye wo mo hye wo mo ne enye nyina e na wo mo adi eso na wo mo sa pam wo mo san so dia kan wo na chese wo mo bo wo ma sa bra wo mo esum. Oh nana o hodu nipa for 22 years nana why you be why o dey o man say be hodu for 22 years. Okay. O mo ba ka so yi ache empanimfo ayebi ka so afo accepting nonsense from yamanfrafo bebiri na ache dodo. Oh ache enough is enough. Sikati ase enough is enough. And na we kwa na o ma grade wa mo yi bebe o ba be skata ko baby bebiri. Enti authorities ni o mo fo mo nko baby o mo free buy. Na Ghana ye nya asundwe emfa mu o ma na o ma mo timamufo no so enya ahoto. What you say? Ade be che nkoti so ye kumu be ada ye nkoti se ye wia we ye nkoti se ye ade abo we da bi. Me twini ba na se kani ba che o ma me fese me de ade be bo. But obi o tiri mu kabo ni de ade be bo. Na wa pani ba bia. Sa ana se bibi o pentin wa ji bibi na furu nchai no che bo akwa akodi dem. Ba woni se o man aye wo mu no ye de emra ahihye nyoma ba e ba ne se ye se ye nyoma bia na se ye ba ne bibia ye mfa mra enya adwuma. The ntie ya sometime ba ne sa ne se un se ye kwa ko fa ndofo they have a breach of contract. Okay. On ebi e ba be hodo mo bia for 30 years. Mo twa 22 years. Se enso but ya shabra bone ne ya mo di eti o. Enti ati na mo ntwe ma ne nso na ne mo mfa wo eno de onu onim se aso na ne wo kwa onim se wa wie na so no be blast town na maya na ye ndey. On say behind everything bi obi be ye bia na wo enuma anase enuma akos on the ground. Okay. Enti say empanifo tu anamo bi si a do no ebi mu omo nya ba bi nna no ebe ye omo ya ebi mu omo ye clean no ebe omo ya but duduo no a duduo na nti na omo di take sa reaction no sikati ase obi okwa na oye perfect obobra abrabotere nya abrabo papa e wo man nim but e na monkofo boni bi me mfa nse sikati se ye adifo ya ye wa adifo mu nam adi ye kunkun mu enam abrabo kunkun but ene no adifo boni bi a aba be fra ye nyanka se ye fra ni mu nti no ama ye kire ye sa adifo ni nyina anya papa wo mu nyina ye sa but entisa the breed of bad characters, bad behavior, bad associate bia o ma ba be wura ye calling ni mu nti no ama calling no e ya to form sikati ase obi ase Ghana sofo nya de nti na Ghana sofo nye ye o bad and you good but the good no man the good no man umusha and bad I overshadow the good na nkasa enti ona mokwa no ye good you no
Okay. The same thing applies to them. Now, say who say through this as I say young baby amfa amomo and I ya dream say yeah boy woman no the woman go play massa the woman call na ye demolish ya woman enya baby and the who say enu mom crampo and a bema woman near brand as a bema binu my yabonia and sefata because yes wo ka wani breso and because of say wo be ma command no onya baby na who say no mom crampo e be rise a year criminal issues e wo man yi Sika, it is true but say ye grade ho ebia omo grade ho we don't know what the authorities are thinking. Okay. Ebia omo grade ho ya omo ba be pe akwan mi so abo mu nyina no ebia ye no kasa ko ma bo start bo ma no pa e wo baby omo ba be sade o ma ko omo nchi. Okay. Because kuntunya ya na chi na ko 22 years ayi from free mo country so no at least and you may be a stable was go back. Sikati ase na mo sanso nko sabra boase because you baby akobaby baby I could also enter for ngwase e what na fa akwa je ni ngwase ya wankasa ko man mu ene wankasa o man bo a wutimbi yo odifo ye beda eya wase na ebusuafo ye toaso de efri eya budumburam issue na chese ye de ani ekwa adotafo wo mayimu se de na ye kasa medi kan ekan ye no enoma dodo na adotafo dodo na ebinom anya wo mo nyina ebinom edan no edi a anamso ama dodo na ahwere eya wo mo kra enkwa wo mayi emu a kame akwa ye sa ase empanifo ebu wo mo ani agu enioma bi eso eno na magana fo dodo na edi wo mo esun ni wo mo kwada na ba beto abonten a chese wo mo echire mu a ewo be yin se krampo no se ya doctor fo ebe ye wo mo eno ma bi sei ana se wo mo be yi wo mo ni ama yarefo a wo mo eba wo mo na se no wo mo awudie ene se krampo de yen jai se ye training a doctor fo ewo o man yi emu na ene se ye be pe bibi foforo mu ma ye mpe enfa enye because e kame akwa ye se wo mo adwuma na nkasa no abodi na eda wo mo no sunu mum ena wo mo ani aje hu na mum adwuma na esene fata se wo se wo mo eye no no de wo mo entimi enyem abusuafo ye ka ne sa na chese ye ka ne sem ye te wo mayi mu ena ebrebi chese ye maame de ne nsem bi bebetu edwa ye na ye abrefo bebe kasa ye de fa kwan a doctor ni bi enam so ma chese enam operation o ye koye wie ye na chese ye yi na wode a chese nya de se awode awo krampo no wo betimi awo eye ebiem ye wo mayi mu ena nkofo de wo mo complaints abam a doctor for wo mama wo mo yire no ma ye wrong medication enam so ma chese na yire na anu madra to the senses say there na yire no wo mo kokopiem e wo hospital for mo koye na chese doctor for wo ho no wo free na yire ncho say na say nipa wo ma wo yire dri wo the wrong medication ena ema no enam so ema chese na yire no wato na nanom e wo eye ense edum ye wo mayi mu so ye hu ye bra chese bebe to dwa say doctor ni e hwe football match abra na chese enkwada ye children hospital enkwada gu na chi na wo sen ko penani e de kokko hwe eye wo mu nanso so wo de nani esi ne football na wo mo ebo eso sanse na ni team e ka eye ehu ebi na de twato kra ye nansen ya ye papa pedu na kwame ampadu a chese wanya ne ba bi ekro ye papa chese eba na nwum to pan dia wa kwadre ewo eye mu high life wa kan wo ma ne na champion mo ne da de lumba mo ne wo mo keka eye hu chese wo ma bo mu hu modern pan eye ama eye high life music na ye de akọ eye eso na ye papa on the 28th of September and a rehutem bebe bo wo man ya chese ye te ye na chese ye papa yi wato na nanom ewo eye ensiedo na news na circulate e de efa ekwan ofa so ewu ye na chese kame akwa ye sese doctor nya wodi kan ya wo mo ko ne nchen no se wotimi nya aso ana se wotimi nya ani etimi bebe hwe papa yi a anka nya de se wo betoa eye na nanom ewo ensiedo enese bra mo kokopie mo ewo eye Achimota hospital na nurse ni timi ba ye bebe ka se doctor ni no ada chese doctor ni no wada chese ye nyane no se senyo enu ntie ma wo mo ede no ko eye Legon hospital enam so ma chese papa ye ho ena okoko wuye chese ense no bebe to dwa no amadodo na hu ne se ekwan asese doctor fo ene nurse fo efo so ekunkum nipa na so wo ma nipa ewu wo mem no aban no empe bibi enka enfa ho na ye papa e wa hanu mo ese aye ne no etoa enkomo no eso na odifo wo hwe ekwan a ya doctor fo wo mo ede eye ayarefo efemu nyoma wo mo ma ayarefo ekomu a
me ye sure say wo crampo won ko hospital da crampo na e bia wo dishe bia ko honom wa sori nipa bia ko ho ma bia wa kwa sra no pen wo hwe wo ma na montu no wo ma ho keka ne nyoma wo mo ye no wo honom na aya na etwa yi ana sika doctors for asem de ka se ye ka ye nsore de so wo se ye ka oh yeah ye pity a wrong do ukopo a se de bi mu tie nipa ejojo nipa no akwa se the passion for that doctrine na nkasa no onye qualified okay ye ka se doctor onipa nkwa what you say ye fa doctor we no bia you have a passion say we be save so yeah na eneno a doctor fo bia ba befura a doctor fo ku ni mu a ye gi anye sika ati ase ye kan nka ye pem empem ye chese ye bibia na agi egu because of wo mu nim se enipa nkwa na ese ne nsam se ye rase ni mpo no nya ase ne rase ne ba ne ka se emergency no ankompo enipa ne be wunti no they feel on top they feel pompous they feel say one more what you say how they even treat their clients no e wo hospital me hu bi okọ Kolebu e na okọ ba ku ye wo ye cancer Accra enye ba ku du Accra enye 37 Ridge I was there what you say na den ta na me yira fa yinfu a rich doctor bi oh wa ma mo call Ridge maternity ward no they will testify now we said the doctor kasa jojo manu obabi wo kwa na e finish bi a wakanwa na doctor said oba tietia no na ye nurse fo bi de ma say police fo tie mo town courage these guys mo nko ade e bi di ken na gina pemfo so e o labor ward so what you say awo ye de bro na mani pawo ama bi kura wa to form ama ni tua bi me mani tua bi o kam wo to form awaka na o tamu nso eni nurses ni kuta emfia eti eye pity nti nurse adwuma ne doctor adwuma eye calling eye frɛ ayɛ tɛ sa se uni sa pass ni so behwe mojanim ubenya tenka dia ma unua dia then you don't qualify and the nurses for money na moyi ya happy ya tuni ya happy ya nufu na ye sebre ya ho unwo ma so mo ye sire queens but they are nurses and doctors. Well, said your more said your more plan, they are not qualified for the job. But because of your penny pound about your doctor, human nurse, we take anybody. But more they have that qualification, sir. They can do the job 100%. They are not being called. How much if you now, doctor, dear, Sika, I did about him a doctor. Yet the patients about oh, I will never have from say or say I don't have to the zeal and I say the vim and I say the authority to call the doctor order. And to tell you more for them. Sika, a dream what channel what's for them. And you could feel now for them. Maybe I am from another doctor which my on duty because anything can happen. Now doctor bi wo ho no mo krampa last time ya obi ekọ ya che say wo ya wu ani a o mo de no to taxi mo de kọ ye doctor say enye ambulance na de ne ba nti o mo mfa ne nipa ne nko to ambulance mo just look at this na car ne ba na enye car when you na kire say you don't have that zeal and say only sa qualification ya was for say doctor sikati say aya ambulance o aya car obia o aya car na de naba etu de ne say attend to that ayi no na wa show profession de okoko say exhibit sa betima ye dey saving life what is any papa no kwampo wanyi but on say that nyin sa but e ka opposition betimi saving life on ebia na bibi na choking baby ama ne nkwa free ni mu akwa you can do something what is a panye bi ni no manu maybe ade besisi ni skwa e betimi a sustaining for some while be by your banner doctor to because what they are then there is no sense in what they are saying I was say omo fire omo nyina nurse for no mo ho ni nyina because omo hu omo adwuma no omo te wo he dey e ti say me fan say bia onipa bi bili e do ma ba say na mo be na say na che say omo aka ho bi na nipa dodo na ewuo no obo ha na che say ni wuo nyanso ye oh yes e so ko ye no obi enya ani ahwe no both no because obi ani hu obe attend to that patients only sa flow only sa we no
e de masa adwumako na de kira ko wuram e saving life and kwaje bia ntia enya te o se hospital what e di nipa na ba you must show some conscious bia na se wonya atenka bi ma nipa se busa se e ye woni arase do akọ ba bia se na nipa retreat okay se do pese nipa ye ono sa wo hie mo bia sika cha se enti no enye good character no show up to that hospital and obi anko because I tell the Ghana nyina say hospital de papa ne ba ye enti obi anfo na ni nkyere obi o okay bon se nche begu na ma je mo nsam ai na odi for yen shadio den na nunti like a dance so wo government and private hospital because we call private na doctor for wo nurse for wo omo ye so sound say obi nya ba ye omo attend to wo mo because say aban adwuma no say enya wo mo de nti na mo dan say suban na di na na me private hospitals na ma sorry hospital bia me yere ekowo mental free wo Rock Hospital aye perfect me awo kan me yere 11:30 ye free doctor ye du wo mo e no mo free doctor within 10 minutes now doctor wo e no be gina wo e ti busa se that midnight no obi ani duty e ne fro na so ada that moment can we be wu patwa ti ase e na government hospital they take it as obi papa adwuma na meye okay enti betima saake me okay but oye obi adwuma na obo homodi a yetimi bo abaso enti bu sa wo se eye wo adwuma en wo bie no bie ne sa ebe ye wo de enti se de obeso bie wo adwuma nso ye wo se nipa na adwuma sa eye tit for tat aban ne koso a o man ga na nya nkoso ai ukọ 37 a eni ejejai me there is no way me hu nipa bia ko 37 hospital and answer rich. There is no way. Okay. But what I say, I know what is going over there. And no more me or not just say, oh, what? It is uncalled for. What I say, a hospital I didn't say. Number treating the anyhow. Patients in the clients say, you move your aso munipa. It's a private hospital. They won't back crow. Every patient back to a nurse and I attend to you. Okay. By government hospital kwa nya nurse ba kumpo na just no watena simpa onu wote wona nkasa o was happening mpana me mani mu ame ko doctor bi nche o rage o work loto paper the office o te me yire ti wona obo ne ni chem se da men kasa ma bofuno o work loto paper o abra yarefo wo hon ma wo senke yen kokoshe wo mu me say o work loto paper na me yire ti se da me ti nanim me ready di na me say papa we pa to we are me kasa ma ye di mama no kam ya kasa no na me de pire me nan se me nya no ayo no office so obetima ye de ope na busa sa wo ye de wo pe no obi nkwasa wo nsam wo enti busa se obi be wura wo nsam na se yesi gene nkwa se na obeye e na wo ko order institutions e government institutions a wo ba ko no bi ato no ye de ope na mu wi amasamba be blame government se wanye na adwuma yi dudu na hu ne se aban no nso so ka hu binti na ama that hospital sika aban ne nka hu bia se wa ye de akwa sa no ba bia wo no wo na wo so wo kasa e bia aban ye hia empadua sei na so wo kana aban ne nya ya then we must blame the government what you say ti e bia mo pese bia se de ba ya hospital na nsuo nwiri gu mpa so nyina ya joshua nipa enipa ko nya ba bi ntina no we must blame the government but say all the equipment ni nyina ba na munye mo adwuma say dey say then we must be sacked me e adwuma kwa nka me sack because enipa nkwa ehu hia zigwati ase enipa nkwa hu enti then me pam wo firi ho zigwati ase na odi for di ti adodo na hu ni say aban ne ka hu ne say ba no wo mu sikatua mu a ubehunu na chese ye delay wo mto nipa no krampo no wati adwuma mo no krampo na adwen nyina ye no se wo hia ska bia wo no so o hia ska dia kokko tua ne ba school fees so pressure na ire dey man wo fi ento obetina adwuma mo no krampo na adwen no enya sound enti eno so ka ho bi na ma doctor for no so ye patient ne ma ebinu mo ekosa in social media no so sai na hu no sifa sika adwuma nya kura nti se PD wati ase wa ye adwuma 31 days nyanto boase ena enya nkwa na government ni tua oka edom bebre doctors yo mukoko strike
ye nto mu pe mu ye sɛ mo ye de sɛ ne sɛ de fata enyo no be ka che obi so nto pe mu onipa na te wono sɛ de doctor Ghana doctors mo bɔ mo moden ɛyɛ adwumaden ne fa obetu mu pe mu na ye beba na mo de mo mpran sɛ ayi mo engine room what you say doctor ye kopa no ntoma no ne oba dai the patients what you say obe ya abo sema na je so ne dancer enti wa wo sebere ho sepa ho office ho but what you say enti bode ko ma government so ntumu pe mu a wo mo ti informations what you say what information ti eni tunu wo mboa wo mfa nipa ni sika because they say ya anese for bi no mo so wo mo cost strike because of say 20 months ni wo mo allowances mai enti mo ye de se fata mo allowance de beba na minim nurses wo bi o mo ko ayi adwuma mu a enye nurse adwuma no mo ko yo okay they are even more than slave queens odo oti adwuma mo oti bi koye ne errands bi aba ko ba no bebe no aba be se na no de na na mo keke o ye for say and na ba be fashion say me ye nurse wow or show flesh in the nursing uniform okay me ye nurse but the nurse attitude na nka sampanifo ni jato wo ma ye free ho ye nim say the nurses for wo ma attitude no mo ni ye no musuban eti o man nim okay say the o man mu kasa bon but because of anuma bon na ba be from mu nti no ye kasa tia o but they are good nurses within them nurses your mo Rock Hospital ewo odoko nurses o ma attend to me yere this perfect o mo kasa akrokro ni say de me ba mo say daddy wo yere awo awo say just me nwanwa unhu ni say eno na ye because of akande a wo mo wone ekwan a wo mo panyin no efa so ni wo mo relate no nti na ma wo mo so eyi wo mo yam ye adwuma no but aban no so akade ni wo ma wo mo akade ni wo but it was so show compassion to the work that you are doing. Okay, not to say a bit me can say government hospitals no do no ye fa wo mo based on say bia woni mo bi say ni so enti nya pon na be se wo ni the passion for education sa ebia asumesi akosku awi otifie ene mo mfa ne me sha ma o me nna na ma obenwu ane afa ne pani ho okay doctor pani ni nada obi ni na ye nya pon na se ho enti ono wo adwuma wo na agenda okay enti wo yare fo na aba no mutimi ka de oye no kan anu tum ye bobo mu nyina that doesn't show my maturity mimi ni bebre ama wo chesi bebre one on one okay so what you say enti I know what I'm talking about na make kasa bebre no se empanimfo a disguise o ma se fie ntade awuwura ho a o mbeti nsem na nti say dey na wo susu say government hospitals no wo mo enye say dey be ya private hospitals no wo mo ebetimi ne wo mo etimi atali in terms of the government hospitals cannot compare with the private hospitals the entire more private ni say wo mo investors what equipment high ranking equipment o nti nti na yen susu yen konkope ebie say wo mo ewo na at least susu wo ye government no den a o man no mbetimi akeka mo nsase ntoboa bibi na mo nso mo nkonkonya sa akade ni bi na mo nso mo fa mbaboa mo nso mo dwuma do government ni beye okay but enipa ba ko nsa ensu nyame ni nkata o okay dodo no a sikati ase ye kambom as oman na government ye boa no e wo kwan bi so e no mo nso e boa yen a Ghana will be a better place for all of us. Kosha amanfo amanya ya doctors and ye adwuma wa amanfo aman so. And na Kofi TV omo show doctor bi interview. America, California City. The best doctor over there is a Ghanaian. Yeah. We be in the hospital, very nice place. And on my interview, I was so amazed. I didn't know about one thing on my name now. Wo expertise ni wa dwin bebrebe no on fan show man no na dia ko tino bi man so abu obi man na ofie de ye bre yeah number 1 pay number 2 how they deal with them personally and yet offense equipment I was so munya de adwuma they don't get it but they have all the qualifications so betima ye adwuma no because of among for be selfish reasons ni selfish interest in no bebrebe na tutu kwan say doctors cost strike nurses for cost strike Ghana we are doomed Samu oh yeah na say wo mo tie simpogrofo owu dada there be osika a day a painful owu nipa o Ghana enye easy a day enipa wo mo nya injuries e wo Ghana enye easy nti say one person one be cost strike I didn't na won so wonya de ehia na esefata no emfa mo say de be ya wo mo ntina ho ye de ye pa nyina bi ni ho sika ni nyina ko gina sika so
oman Ghana ye niska sika wo ho but the money to buy all those equipment no ayeten by you betimi anya sika to private jet dia mama eno ni asem no eno the big question mark e wo ho no say ti binya sika the top private jet mo mampani dia then e was ye hwema sanuma wo nyina no yenya just we can do more hospital bebrebe mo ni nkonyo mo ni wei ya mo be ye betima supply o mo say Ghana hospitals here be amemfa 500 mo ti be 250 few you have done your best. Okay. The next 4 years mo is 250 no so for na a square what you say a better Ghana agenda na mo kan no mo ba ye ba chenya enu tuo keke ba be je ba be keka ensem hunu bia na o man na body na ma sa ba be je ensam to ba da bi na odifo nti say no me pese ye hu ni say doctor fo ye befa wo mo no dodo na no ye make sure say wo mo afa entitie mu ansa ne afa wo mo na so obi wo ho no mo wa fa entitie ni mu wonim de se na efata wa ye adwuma na ba wo hu ni say ye owo ne de de a obi abewu enu ti no so obi ba ne nche krampo na se wo be yi nanim anase wo beti nanim mpo ahwe eye nipa no krampo no woni bi ewo eho no na ye pese ye hu ni se enti sei no ekwan ben so na se ye fa wo bi anase ye yi wo bi se wo memehwe eye hospital we so e be hu se nipa we o wo sa akoma no o wo sa eye passion no e de ma eye adwuma no wo hwe nipa na ho keka kro de ba ye krampa o se aboa ye kan se eyi echi aboa ni sunku na eja ni so ni sunku obi pa adwuma e wo hawa na ho keka sitie e na onya bi anso a ahwe ne for samwa ansa na ma start atua ne kampo na allowance nketenkete bi de mo de be man but mo be hwe ne for samwa ye wo attitude ye wo eniye ye wo esu ni ban what you say nurse adwuma ne doctor adwuma ne nyina ejina eniye esu ni ban said you only nipa kwa be kasa kwa ne mana koma kwa atoni what you say obi wo ni so but obitima kokoro bi adani bi shape me bi wotene nche wo show what you say compassionate bi di mana otimi nya ayi kura timi de tena se ba wo ye na free yesoko mo kasafo a obraso awie utuatua yaso what you say kasafo mo ka kire patients o show kwa se de any doctors and babies any me for wo nya na treko any ma famuko but enye the best what you say enye the best obi hu kan hu se hu na aka edua be na etwi nyonko do bi akoye what you say enti nipa no waba wani ma oyare no hu so kire bi nsu betima yare enti ye the patients bi ba wani ma you must attend to him or her diligent we show passionate bi dia man won keka kwa be so de aso ni mukura mpo no so etibi mana wrachire bi man timi empo tenase ba nye ye no mo nye ye no na nti ye sha yenka yengu government hospitals na emum aban no emwa eye private ne na nya adwuma entimi enya adwuma na say still no yen combine with both private and government no yentimi ngu Ghana hospitals no public ones yentimi ngu no but they can work in hand entini yegu anu moma na yetimi de no na kwa private de no ho na yetimi ahwe na jese ne o matimi akoye they can work hand in hand what you say we betima moma aye mata ho to support what you say but see yegu no kura de no private company obi ne won mo be ba ka se me be support government ba ye da abodi ni ba na government so aban no na aye ba wan mo na ye adwuma no clients na e call no mo ni ba bi a o ma yare sane free ba client ni nanim na mo enye o ma abodi dia mo ye we are doing the work and you must pay us what we are doing what you say and answer the service are here random no so mutua ye ka enti there will be a bridge of contract ebi a month dia mutua this amount of money ye na 3 months ma na ye twam what you say ba no twa no achi abam no so wo mo no wo mo ntina se negotiation bi na se wo mo ntimi collaborate sir enti se ye hwe be 3 months 4 months bi na the expert na ma mo boy asem dia na de twam any amount for buy se enu ni hwie bi what you say but enye the best enka or hospital we nyina wo man nim you come together as one what you say we ye adwuma no ka se bi a me refer wa ko bi a hospital we a mudu a ye ka kwa chema ahopopo bi a mo de be ye adwuma no what you say enti show maturity in the work that they are doing tinado o gina so say aye doctor na
wo di say adwuma no de yanyi omo free ho no yan clear omo free ho kwa we amampani ne mpanifo kwa start clear omo kwa oh yeah sure by this asika ya clear omo kwa de dada oh yeah ayo eri odi for enche ye de nkomodidie no ebeba eye na wie ya enesa na enu nso so ye de ekọ ne sa no na unhu ne se ye a doctor for a nurse for nkabomuko a wo mo ewo no ya na ye adwen ba ko na wo mo ewo de ye sa no ma we se de be ya aban na ni beba wo mo so because obo ho no ma wonim se yes and na bibi say sinko ade a eno be ma aban na hu se e da bi ene wo se yentu na mo bi se mfafa ho anyesa say na ebe ko ntu wo hwa ekwan ya no mo fa so eye epe eye attention no aya na etwa yi ana meme de entwa yi okay ati asie de ntia me se entwa yi se wo nyina akosi esu ni ban ni nyina so attention seekers ni sa ni ma no the work that you are doing you must show maturity what you see in the work that you are doing was so nya odobi e di ma adwuma na wo ye se adwuma na wo ye no no ai na wo ye adwuma ni side de obeda de ne kofi ekodai obehwe ball as a doctor na patient that wo no wudi ene kofi na kohwe ene wa amba duty de nim so wa amba duty but the moment I wo duty ni de ye throw a call up for that work there you must follow one follow and with immediate effect sir I was so resign and authorities in the hospital also almost okay what you see bit my final cry but when you say woman in pants say I did say na kosu e hospital so woman emos oh yeah they know pa majority of them for na bibiri na mo around na they know pa but enchire at the park enchire the park eh say mabunu no asusu no mbesua because oba no bebe hu say oh doctor ye de ma hye na say na wo ye de ene onu susu oh yeah don't care but engineers no boa doctor no kwa no so ebia ne so bi koy operation dade ade operation ko hye maami yamu na won owu ya no mo pa mu hu say ehye ho ne call doctor on duty e ko say ni refi obi a wo ye operation refi say dade akwa akoso obi mo apama fa so odi for we dey dey nkomodidie no asia ene se futo ben na ode be ma eye a doctor for ene ebiemo ensoso no kwan a aban no efa so deal with foreigners a wo omayi emu no so den abetimi aka ede afa na do achi akwan atu edwane ede asia ene sa me da sisika odofo a wotie me achirichi ni benche me hyerew abaye di bot echi ne de be bo banda bi ye fre ba bi se kro bi di sunkwa me hyerew obi di sie e na wo ye ni sei obi di sie e na wo titi ni sei e wo mu some your refugees there but we can do better than this ompelmo a sankofa ye nchi sanfa no ko ni nchi na mo amunso amotewa amunso a bad character munso abrabo boni ene ne ye boni ni suban boni no munhwe yi me hyeram enkate bo wie ba ko a enye ene se nkate nkwan ni nyina afi a doctor for any nurses for ye be hyeram ye nyina ye nkwa ehya monsa ye wonu membe bi wo a ye kosoro ba from agised ba hospital ye kosoro ba from agised doctor ebe hweye agised nurse for eba ya catching na ye be ba na doctor wo se wada ye be ba na doctor wo se wo hwe Manchester and Real Madrid match e de na be ye wo misrew onipa ehia e wo man ni obetima frame ni atwetwe nkomo number we so 0249 631876 0249 631876 and answer 020 3851633 020 3851633 misrew ye chira kwan e wo Abeka Old Eleganza House. Peace, bye bye. Jo odi for ye beda wase na ebusuafo ha ene ye de ye nkomo twetwe no esia ene se ene ne de dikan a o share Afric Media na hu be yin so be subscribe to your channel no like your videos na share on other social media platform also follow yen your IG page and your Twitter page so na ebiemu nsusu your Facebook account so na nkoma ye twetwe ye wadwenchefa ehon no susu betimi de aba beto comment section na emrepem no yakenkan de amamu na me di esie no enchakese nkoma me cameraman Yansin Jamaica na me engineer Andy Teflon enemy editors nyame ehwamo enyina se mo boaye ma adwumadie no ebeye krabehwe mu ni hono mu aye ni ho nyame ehwam media ene akua sikapa makram